Ekubingelela mbukele kuphinde kwamukele kwesimanje sekuthena zonke indaba ifika ngaso-ke isikhathi ube yimpumelelo ngempela-ke umnikelo-ke ubuqoqwa yibona-ke laphana-ke inyanga-ke edumile ngempela-ke kuwona-ke uTikTok-ke eyibiza-ke ngonyanga-ke laphana-ke uDr Zikode ebeqoqela yena-ke laphana-ke umfowethu-ke oseshiyile-ke emhlabeni-ke yena-ke uSiqiniseko umfokamvelase-ke obengumhlazi-ke umculo-ke kaMaskandi kanye nabo bonke-ke Oskhova Mhlongo obengabangani-ke ebesondelene naye-ke laphana-ke uSiqiniseko umfokamvelase bekuyibona-ke ebephusha wona lo kumnikelo ukuthi-ke unikelelwe yena-ke uSiqiniseko ngempela-ke kube yimpumelelo ngempela-ke nangoke uZikode-ke inyanga ikhuluma ngokusobala nayo ngoke umnikelo futhi-ke emi-ke eduze kwawo yena-ke laphana-ke uDr Zikode. Nansi-ke ividiyo yakhe-ke inyanga uDr Zikode. Siyabonga. Yonke lento yenziwe egameni lakho leyo. Kufuneka uyazi. Siqale nginibingelele umphakathi wakithi eSouth Africa. Into ke mina engayifunda njengomuntu wakantu, njengomuntu wakaZulu, ubuntu usho ukuthi ke na umuntu. Izolo cabanga ukuthi day before yesterday baba uAyanda Msweli uyile lapha ya kwabhuta uSiqiniseko njengoba sazi umphakathi weSouth Africa ukuthi sanjelwe eSouth Africa sanjelwe igazi lethu ubhuta uSiqiniseko. Wachaza futhi umndeni ukuthi unawo amandla okufihla ithambo lika Langelihle. Amandla umndeni ongenawo amandla okufihla uSiqiniseko. Ngani ngoba uSiqiniseko uyaziwa ukuthi ke na ebesizakhela igama kakhulu la kwa social media kakhulukazi kuthina la on TikTok. Kusho ukuthi ke sahlangana ke nabafowethu oButuskova ngifuna ukubashiya ngaphandle Butuskova noBututami Butabo Thabang sorry uSiqiniseko lebehlala naye umfowethu sihlangana ukuthi no sicela kanjani ama donation ebantwini ngani ngoba uSiqiniseko lo oyofihlwa lapha akuseyena uLangelihle usho njalo ubhuti wathi ayibambe insizwe asibambeni bafowethu ngithe sisahlangana amakhanda ukuthi sigena kanjani ebantwini angifuni ukungasho ngafonelwa iCEO yeMakoti Styling yathi Zikode sicela ukulekelela kwethu futhi asifune 5 rand asifune sheleni asifune lutho futhi asifune ukubukwa ngalento silekelela abantu bakithi uyabona washo wathi ngifuna ukulelela ngegross kodwa ngithengisa igross mina Zikode iMakoti Styling abantu bayebethi-ke namhlawumbe ithengisa amagrossa tozamakhishi noma carrot okanye amaphinifu wathi cha mina mkhulu Zikode mina nje ngithengisela oma TV la suka le ko China oma TV nama fridge nama washing machine ama plate webo makoti ama plate uyabona nezinye zezinto into asendlini nje na uyabona kodwa ngicela ukuthi ngilekelele kulento kaSiqiniseko ayisahlangana nabafowethu savumelana mina ke bengathembi uButuskova nje noButhabang bazokutshela ngithe ayi singathembi kakhulu abantu laba kusegoli la uyayibona ndaba umuntu akakuthembisa into nje kanti ukuthembisa izulu nomhlaba na uzuthembe kanti ukuthembisa amanga uyabona nakho angifuni ukungasho ngikhona lana iyaphuma nje manje leveni iphikelelele kwamaphumulo kwabhuta uSiqiniseko futhi into engiyithande ngaye uthe weZikode ngizobe ngikhona futhi lapha yana kwamaphumulo kuyothi makushoda siphinde futhi siphume sihambe siyothenga uyayibona ndaba kusho ukuthi nje ikhishi iMakoti Styling ithe ayinikezwe lona nizombona nje nizoyibona into ezazenzayo ngoba ngizoyitheka inkampani yakhe la iMakoti Styling nizozibonela nami kusengiphileke wathi weZikode man awuhambi uyodonate lapha esikoleni sengake ngiyeza lapha eMana High School
ngizonipha nanka amapads ngizoletha amapads nezicathulo Vivan principal lapho babukubheka ngiyeza principal lapha eMana High School sengiphiwe nami kuthiwa ngizopha wena nabantwana bakho ngoba phela siyazi ukuthi abantwana bayasokola when it comes to mabengena einsukwini zabo thapha abanamali abanalutho nemndeni kuhlwempu uyayibona ndaba sizonikela ke futhi ke kwenze kahle nje kwangiqalisa ngani ngoba into vele ngangihlale ngicaba kanjalo ukuthi hey man ngiyafisa ukuyonikela lapha ezikoleni zakithi ngiyabonga ulala uphumule ebhuti usiqiniseko bese futhi abantu bayeke ukujabula ngokufa komuntu akwenziwa lokho thina kithi kwantu bafowethu mani uyabona bese niliyeka funa leli gama lophuthu nikhumbule kwahamba umuntu ngaleli gama mani cabangelana umndeni ngiyabonga ngiyanithanda bye bye